Duko ya ikomi ya mweri wa kanana mwaka wa 2023 ni mwihoko wakwa ati muthenya waku wa ramithi no uragethie na mbere na kugacira na no urathie na mbere na kurimia gukumia gikunyita ugeni thiini wa metha itu ya mohoro muthenya wa umuthi ritwa riakwa ni Waitherero wa njoroge no mbere ndaya reke twambe twamukire mamwe ma maria tukuhaririirie. Mamwe ma maria tukuhaririirie. Muiretu wa miaka 13 uria wirigirirwo gwika kigeranio gia KCPE thukuru-ini wa St Paul Caron Pokot ya ithwiro ararira ateithio thutha wake gukorwo agumeirwo ni murimo wa ngoro gwa kahinda ka miaka 2. Areithia kuma rũrĩrĩ rwa Maathai, Turkana, Rendile na Samburu aria maikaraga Laikipia ni mambĩrĩirie mĩtaratara ya gũthomithia ciana ũndũire wao. Mbĩtĩka cia thukuru cia secondary ciraingĩra nduku ya gatatũ ũmũthĩ kaunti-inĩ ya Kakamega gũkũ thukuru wa St Anthony Kitale ũkorwo ũkĩingĩra ikereka-inĩ rĩa semi-finals. Ngoririkanie no ukorwo ukiaraniria nani kugerera kuria page-ini itu ya Facebook Muthingi TV kana kuria page-ini yakwa ya Waitherero wa njoroge kana kugerera YouTube channel itu no @Muthingi TV. Na tukiambiriria na ripoti ya kihani ati maafitha a DCI ni mambikite uthuthuria iguru rĩgiĩ njũragano ya umwe wao na uria ni afitha murugamiriri wa gicigo kia Makadara na uria oikaine ta David Mayaka. Kuringana na kamera cia thiri cia CCTV, Mayaka aronekanirwo gukorwo akihurwo rithathi ni andu atatu aria mataronekana na aria maraumire nduthi-ini na muthia makonekana magithara thutha wa gutabania giko giki. Bica-ini ici mutumia wake ni aronekana kuga mbu akihoya uteithio, na riboti ya maafitha a borithi yonanitie ati ngari ya makaya irakorirwo ikihithukirwo barabara-ini riria irakorirwo irugamite na nirio ekinai aya atatu marakorirwo magitabania ngero ino. Walikuwa watatu, watu mnisaidie. Lakini pelekeni kwa mara moja. Pelekeni mtu anipeleke
Rifoti ya kieha muno makiria muthenya wa umuthi na twekihoka ati family iyo na makiria mutumia wa DCI uyo wa kuma kuria mwena wa Makadara maokoro makiona aya marakorirwo magitabania giko giki na ninge maokoro makiamukira kihoto kiao. Tugithie na mbere na rifoti ingi ya kieha ni ati thiko igire thutha wa gikaro kia andu akoro kanitha-ini wa PCA Thogoto uria uri Gikuyu kaunti-ini ya Kiambu gukoro kimuriko thutha wa ukoro gicukiro gukoro kihahama andu akoro kimwiri. Ikundi cia gutetera andu akoro ni ithiete miena itiganite na gutetera andu akoro na kuonania unyitaniri, na thutha wa rifoti iria yandikitwo ni ceceni ya kimabũrũri ya mohoro ya BBC ikionania andu akoro makihahamo, utongoria wa kanitha ya PCA a Kenya oro ndumwe na andu othe akoro bũrũri-ini. Kuna lile ambalo lilitokea na likatangazwa kwingi, na tunahuzunika kwa maovu ambayo yalionekana, lakini tunasema kwamba mji huu ni wa maana sana. Kwa hivyo tuwapaswa kuendelea kuimarisha na kuuboresha, kwa sababu kama mnavyoona una wazee wengi sana, na wazee hawa wanahitaji huduma hii, na siku za usoni miji kama hii itakuwa miji ya maana sana. Ndio mkizunguka hapa mtaona tumefungua mabweni mengine ya kusaidia wazee ambao tunaona watakuja hapa, na kwa hivyo tutaweza kuboresha yale mambo ambayo hatujayafikia. As we implement the Vision 2030, all the people of Kenya have been left behind in all areas, and the most serious is when we reach a certain age, even the insurance companies run away from older people. We need an act of parliament kuhakikisha Mkenya yeyote akona haki sawa. Haki sawa ni kwamba, kwa nini unainsure mtoto wangu na nikizeeka unakataa kuniinsure? Wabunge wetu wanaweza elezea hiyo. Ni lini mtu anakosaga kuwa mtu? Anapewa huyu ati ni wa insurance na huyu mwingine si wa insurance. Ya pili na ya muhimu zaidi, kwa nini bunge letu limeamua kunominate women representative and even the youth representatives, people with disability representatives, and not older people? Tuko na guidelines kutoka social protection, but is that enough? It's not. Tunahitaji sheria, act of parliament, ambayo mambo yote yako incorporated, ndio hata pesa ile ya wazee ikichelewa tuweze kufuatilia. Saa hizi we are holding no one accountable kwa sababu hiyo sio sheria. Ndio unasikia wazee walipata pesa yao January mara ya mwisho, walipata tena July, walipata tena December, because hiyo 2000 shwali. We are asking the government, we need a legislation for older persons. This is a case, but what about many more cases that might arise in the future and even might have happened, but they were never aired or exposed? So our request to the government, we need to look at the legislation, the older persons legislation in this country. And lastly, let us learn from the mistakes that happen so that we can improve the well-being of older persons in our country.
Riboti ĩngĩ ya kĩeha mũno makĩria kuma kũrĩa mwena wa Thogoto kũrĩa mwena wa Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu na tũgĩkĩhoka atĩ andũ arĩa marakorwo magĩtabania ngero icio cia gũkorwo makĩhahama andũ akũrũ thĩinĩ wa kanitha ũyũ wa PCA magũkorwo magĩkinyũkĩrio makinya ma kĩwatho. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũtumia wa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Pastor Dorcas Gachagua nĩaingĩranĩte na anake anini arĩa marĩ rungu rwa mũtaratara wake wa kũhonokia mwana wa kahĩ na nĩ mwena wa Timao kũrĩa kaunti-inĩ ya Meru, nginyagia rĩu anake 120 arĩa marahũthagĩra ndawa cia kũrebia kiuma icigo ciothe gũkũ bũrũri-inĩ nĩo marakoretwo makĩrũmĩrĩra mũtaratara ũyũ, na gĩkundi kĩmwe kuruhanĩtio na ũhandi wa mĩtĩ mwena wa Nyĩrĩ na acio marĩ Meru magĩkuruhanio na ũrĩmi wa ngũkũ na ngũrwe nĩguo makorwo magĩthema na ndawa cia kũrebia, ũndũ ũrĩa Pastor Dorcas Gachagua athiĩte na mbere na gũkorwo agĩtĩtĩrithia makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ nĩ ũndũ wa kũhũrana na dawa cia kulevya. Mungu Baba Mwenyezi, Baba wa huruma, tunakuomba uweze kubariki Her Excellency Pastor Dorcas Rigathi, uweze kubariki Sister Veronica. Nataka nione mumerudi kwa laini na muko sawa sawa. Na mukirudi nione mko kwa kazi, mufanye kazi, mpate familia. Mutapate familia zenu, wale ni baba muende muwe baba, wale ambaye wanaweza shughulikia mama na watoto wao. Na hiyo ndio mimi iko ndani ya roho yangu. Na nikiangalia mimi naona maisha yenu hapo iko sawa. Na ndio nataka mukate kauli, mambo ya ulevi, mabangi na nini muachane nayo, ndio tuweze aliwaleta kufanya katika hii dunia. Tũgagĩcokeria ngatho mũtumia wa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Pastor Dorcas Gachagua nĩ wa gũthiĩ na mbere na gũkorwo akĩhĩmbĩria mbeũ njĩthĩ nĩ ũndũ wa kũhũrana na ndawa cia kũrebia bũrũri-inĩ. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũrutwo ũmwe wa mĩaka 13 na ũrĩa ũrakorwo akĩrĩgĩrĩra gũikarĩra kĩgeranio gĩa KCPE thukuru-inĩ wa St Paul Caron itũũra-inĩ gĩa Kitareng kaunti-inĩ ya Pokot ya ithũĩro ararũĩrĩra mũtũrĩre wake thutha gũkorwo onekanĩte ena mũrimũ wa ngoro, na nĩguo kahinda ka mĩaka 2 mũirĩtu ũyũ aikĩhoya akorwo agĩteithĩrĩrio kuona aikaraga na cũcũ wao nake mamu wao ndarĩ na bata kana ndarĩ na hinya wa gũkorwo agĩteithia mwana ũyũ, kuona kuma rĩrĩa thukuru ciakorirwo ikĩhingũrwo tamu ya mbere ndarĩ aingĩra thukuru-inĩ nĩ tondũ wa mũrimũ ũyũ wa ngoro. Na rĩu nĩahoete thirikari ya kaunti ĩno oro ũndũ ũmwe na andũ a wendi mwega gũkorwo makĩmũteithĩrĩria nĩgetha ahote gũthondekwo na ahote gũcokereria thukuru-inĩ. Ilianza kuuma kama kifua. Sasa nilikuwa naendea shule day. Nikifika shule nilikuwa nachoka sana. Sasa hatukuwa najua ni nini. Ndugu yangu alinipeleka hospitali na wakapima. Walikuwa nadhani kifua, wakanidungia dawa ya pneumonia. Mpaka 2022 ndo wakapima sasa, wakajua kumbe ni shida ya roho. Sasa walipojua wakatuambia wanapeleka Nairobi, na hata hatuna pesa ya kupeleka huko. Sasa msaada mtusaidie. Hata kwa shule sikusoma term 1 na term 2 na niko class 8. Sijui nitafanya nini, mnisaidie. Hii mtoto akakuja kutoka mali mama yake kwake yuko chini, akakuja kana mimi akasema koko kifua nani nauma. Akamwambia sasa nini jebo iko kila siku nauma, hata kama kimwambia aenda kuni anakuja anatupa chini kuni akatoka. Akakuja sema koko iko kitu nauma hapa, alimwambia sasa twende hospitali. Akaenda kudunga dawa na mimi tu na kushughulikia. Mama yake hana chochote hata nini, hata kwake kienda saa hii nyumba yake hata kuku hakuna hata nini. Ni watoto hii anaangalia mimi kama baba. Said that she has a swelling in the heart and needs an urgent operation. So as a school, we have taken the initiative to go to the education office
Mr. Ngamati, in fact, helped us so much. He's the Director of Education. Also, we sought help from the Children's Department. Riboti ĩngĩ ya kĩehana tũgaikihoka atĩ kairĩtu gaka ka ũkũrũ wa mĩaka 13 na ũkorwo gakĩamũkĩra ũteithio wa ũkorwo gagĩthondekwo nĩguo kahote gũkorwo gagĩcokereria thukuru-inĩ. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thutha wa mbunge ya gĩbũrũri kũgathĩka kamĩtĩ ya kĩgĩna kĩa NGCDF, rĩu kamĩtĩ ĩyo nĩyanjĩtie kũhungura icigo mbunge itiganĩte kaunti-inĩ ciothe 47 nĩguo kũngania mawoni ma Akenya megemaine na ũteithio wa kĩgĩna gĩkĩ icigo-inĩ ciao. Na kũringana na kamĩtĩ ĩno, kĩgĩna gĩkĩ gĩbatiĩ kũgathĩkwo gatiba-inĩ ya bũrũri nĩguo gũtigĩrĩra Akenya nĩ mathiĩ na mbere na kũgunĩka na kĩgĩna gĩkĩ. Mwandĩki witũ ti Teresa Wainaina ena riboti ĩno makĩria. Wapi? Kĩgĩna kĩa CDF kĩagathĩkirwo mwaka-inĩ wa 2003 nĩ mbunge ya kenda ya gĩbũrũri nĩguo gũteithia ambunge gũtwarithia mĩtaratara na mbere icigo-inĩ mbunge ciao. Ĩndĩ mwaka mũhĩtũku igoti itũgĩru rĩrĩathanire kĩgĩna gĩkĩ nĩ mũgarũ na watho, ũndũ ũrĩa warĩ igũtha inene kũrĩ ambunge ya gĩbũrũri, ĩndĩ itua rĩrĩ rĩkĩgarũrwo. Tufanye kwa utaratibu, manake sasa tunataka kusikiza maoni kutoka Nisuburi constituency. Arũgamĩrĩri a kĩgĩna kĩa NGCDF kuma icigo mbunge ciothe 11 kuma kaunti ya Naikuru nĩ macemanĩtie na kamĩtĩ ĩno ya kĩgĩna kĩa CDF nĩguo kũheana mawoni mao megemaine na kĩgĩna gĩkĩ. This NGCDF covers a wide area. It covers on those three things that we are fighting since independence: poverty, disease, and illiteracy. NGCDF has fought these vices. Kwanza ya education imeinua masomo ya jamii ya Wanakenya wote mpaka Turkana shule iko mahali ambapo haingefika. Mwena-inĩ wake mũikari gĩtĩ wa kĩgĩna gĩkĩ mũmbunge wa Eldama Musa Sirma akiuga kamĩtĩ ĩno ĩtanyĩte kũhungura kaunti ciothe nĩguo monganie mawoni ma Kenya megemaine na kĩgĩna gĩkĩ. Kwa hivyo tumepata maoni na hiyo maoni tutawazilisha bunge, kwa sababu katika wakati huu bado tunaenda kuzunguka kutafuta maoni kwa kila mahali. Hatutasema kama tumekubaliana au hatujakubaliana, kwa sababu bado tuko na nafasi sisi tuweze kuzunguka nchi hii yetu, na tukiwa hapa wale wengine tumegawana. Wa mũmbunge wa Ndagũrĩti ya Rũgongo Beatrice Elachi akiuga kũringana na Kenya kĩgĩna gĩkĩ nĩ kĩguni kĩnene kũrĩo na gĩbatiĩ kũgathĩkwo gatiba-inĩ ya Kenya. Pendekezo zao na pendekezo la muhimu kabisa wamesema ya kwamba tuangalie masuala ya basari, tuangalie masuala ya sports, tuangalie swala la environment. Na sisi tunataka kuwashukuru na tumesema tumebeba pendekezo hilo, na tunatumai pia kule nje watakuwa na haya mapendekezo ili tuweze kuhakikisha tunapo sasa fuata masuala yale koti ilisema, tutakuwa sasa tunaweza kusema sasa hii bill ama act ya CDF imeingiana sasa vizuri na katiba mpya. Ngĩribotera Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Teresa Wainaina. Thengio mũno mwandĩki witũ ti Teresa Wainaina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ aikari a itũũra rĩa Tuala gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya irathĩro nĩ maikĩtie mateta ma ũhagũku wa ũgitĩri wa reri ya SGR na kumana na ũthũkangia mũnene wa reri ĩyo na ũrĩa ũracũngĩrĩirwo nĩ gũkorwo ho gwa thoko ya cuma ngũrũ, na makĩria andũ matoĩkaine magĩthũkangia rũgiri rwa thĩgĩngĩ na kwendia thoko-inĩ ĩyo ya cuma ngũrũ. Na naishi tu karibu na reli, mahali hii reli ya kupitia kwenda kwa reli station inapitia karibu kwa area yangu, na ile shida nimeona hapo, nimewahi kusikia tu habari ya hizo waya za reli zikipotea, alafu kiatu kitu kama karai yote hapo, yote hiyo naibwa tu hivyo, vitu yote inahusika na scrap na iwe chuma nini, yote hiyo ndio vitu wanataka sana. Hatu ile tumefanya tunangangana tu polisi, mara tukienda polisi tunashika wengine mara lakini dawa tu ni inaletwa na wale wanafanya hiyo kazi. Kwa sababu katika area yetu umetokea mambo ya wizi kidogo ya
waya, babu waya, mesh waya ya ile iko kando ya hii laini ya SGR. Juzi tuliamuka kama wiki moja iliyopita, tumeona kama kuna vandalism ama kutoa hiyo waya kwa kikingi. Hiyo waya wametoa kama 200 meters, wanafuruta na tumejaribu kufuatilia kwa maana haijafanyika mbeleni. Tumejaribu kufuatilia na kulingana na uchunguzi yangu mimi naona ni mambo ya hii metals, scrap metal. Kwa sababu wakati ilibaniwa kwanza, ilipigwa marufuku, wizi ya chuma na nini ikaenda chini sana. Lakini tangu irudi na iko almost kila mtu anakuwa all over, imetusumbua sana. Nimepata hiyo report ya milango ya chuma, mawaya kama hiyo, kwa sababu wanashika hiyo waya na kunja. Inaonekana wanaenda kupima kama kuuza kwa scrap metal. Na ile kitu ningesema tu kwamba naonanga kuna gari ya Kenya Police ya Railways, lakini ile ninaona sana hiyo security ya Railways, kwa sababu nilikuwa nimetumana kuwaita, naonanga wako Ngong, ili tuweze kujua, kwa sababu tukiachilia kidogo hivyo hiyo kitu itakuja kuwa vandalized na ni kitu mbaya sana, kwa sababu hiyo ni mradi mkubwa sana wa serikali yetu ya taifa ya Kenya. Iyo egemaine na uthukangia wa SGR kuma kuria itura ria Tuala kaunti-ini ya Kajiado ya irathiro niyo ikurekihe kaida ga ukorwo ngikiria twakorwo githia haraya ni amu ndiracokereria tuthie na mbere na kuona uria bururi witu urathi na mbere na kwigariura. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Mithako marebeta nyimbo cia unduire tucunjĩ twa Bibilia nyitanagira nani MC Hype Jemo o Juma kwambĩrĩria thaa 2 nginya 3 cia kĩroko, tugathoma, tugakena na tugacanjamũka.
Tokoro tugicokereria oro ringi mwiroreri wa Muthingi TV korone hingora hingurira karavisheni gaku weigwe we mucie tuthii na mbere na kumenya uria bururi urathi na mbere na kwegaria uretikira kundumira ndumiriri yaku kugerera kuria nenda-ini citu cia ukinyaniria kuria mwena wa YouTube @Muthingi TV na kuria mwena wa Facebook ni kwa Muthingi TV. Arugamiriri a githomo kaunti-ini ya Kisii nimonekanite kunyita mbaru riboti ya kamiti ya kugereka kabiro mutaratara wa githomo wa CBC na iria yamurirwo ni President William Ruto niguo kurira weru mutaratara uyu wa CBC na kamiti ino ni andikithitie gikiro gia githomo rungu rwa mutaratara uyu kinyihio makiuga ni undu uguteithiriria na njira nene ikiro cia githomo gukorwo ikiambatira makiria thiini wa county ino. Na mimi ningependa mwaka 2022. I first take this opportunity to thank our government of Kenya through the Presidential Working Party for education reforms. Indeed, the recommendation which they made, they are good. Because if our learners can be able to continue being here, having a comprehensive school in one environment, it will be okay. What the government will do only is to improve in terms of infrastructure so that you can be able to provide the best services. The reducing of subjects is another area which our learners welcome it because they have been having so many subjects. New running areas about 16, then when they choose, they are supposed to choose about 2. From 12, that is 14. Now, if the pattern can be able to be brought down until they have less than 10 subjects, 9, as the proposal is, then it will be okay. Right? This one can be a lesser burden in carrying of materials, in overworking themselves. They can be able now to do well in their various pathways. The CBC program that was introduced by the government, nimeona imeshika moto hapa vizuri sana. We've seen a number of talents from different students, and this shows that in the next 5 or 10 years, there will be great improvement as far as talent ya watoto is concerned. We are happy with the areas that is now taking care of primaries, the schools being domiciled in primary. We are happy with that. And capitation is also good, but it ought to have reached another level, because from 2003 it has not been revised. So we are seeing that capitation, even though they talked about it well, will be given funding from ECD level to grade 8, grade 7, 8 and 9. But the amount of money put in place is not going to be enough because of the economic upsurge. Tugitigana na icio ciĩgiĩ maine na mathomo ma CBC kuma kuria mwena wa Kisii nĩ atĩ arĩithia a mahiũ kuma rũrĩrĩ rwa Maathai, Turkana, Rendile na Pokot na arĩa maikaraga kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ maharĩrĩirie igongona rĩa mwanya rĩa gũkorwo magĩkũngũĩra ũndũire wao. Igongona rĩrĩ na rĩrĩa rĩratabanirio mwena wa Endana. Arĩithia aya nĩ mahũthĩrĩte kamweke gaka gũtaara ciana ciao igũrũ rĩgiĩ ũndũire wao, gwata maũndũ mangĩ matiganĩte marĩa tafanagio tene, makiuga nĩ wega ciana ciao na ciana cia ciana ciao ikorwo ikimenya ũndũire wao. Katika hii mila ya Kisamburu, sisi tuliona ya kwamba hii mila yetu vile tumekatalia inaweza kutufanya tupotee. Maana tumesomesha watoto kwa muda mrefu, watoto wengine unasomesha na wanapotelea kabisa kwa masomo, mpaka unashindwa mtoto aelewi hata vile unataka kwake. Sisi Waturkana tunajivunia kimila yetu, kubunza watoto yetu, alafu watoto yetu kesho isipotee mpaka wajukuu, ile watoto kidogo kidogo. Hii culture tunaonyesha watoto, hata kama hiyo chakula sasa unasikia nyama ya wasee, nyama ya wakijana. Hii manyumba ya kimila yetu tunapenda sana,
na bado tunashikilia tu, hatuwezi kuwasha. Hata ukiwa na nyumba ya labda umepata nguvu kidogo, unajengewa nyumba kidogo ya mabati, lakini hii nyumba inasaidia watu wakiwa wazee ama wakiwa watoto wadogo. So hii mila ni mzuri sana na tunaendelea. Hii ndio sababu tumeshika hii kitamaduni. Sisi wale ambao tumelelewa kikimila ama desturi ya Wasamburu ama Wamasai, Waturkana pia tunakuwa watu kama kawaida. Ndio tunaona tukiachilia hii mila yetu ipotee, sisi wote tutapotea, kwa sababu watoto wao, watoto wetu hawatakuwa wakijua sisi wametoka wapi. Sasa sisi wale ambaye tuko sasa bado tunaangalia kimila ni kitu muhimu, tunataka kuwafunza vizuri ama kuwachukua na njia ambaye wataona, maana tunaona kimila pia kwa upande mwingine ni mwangaza kwetu, sababu unakuta mtoto anaweza kukutumikia kama amekuwa mtu mzima, atakushikilia mpaka uzee yako iishe. Lakini ukiangalia vile tunaenda sasa kwa upande mwingine, masomo wakati mwingine na wapoteza wengi, na tunapenda kuwasomesha, lakini unaona wakati mwingine siku hizi watu wamekuwa tu wakisema sasa ya samani yameisha. Mwerereri wa Muthingi TV titikiria tukorwo tukihiuka imwe kwa imwe iginya koria iharo-ini kiambiriria ati mbitika cia cukuru cia secondary ni cingirite thiko ya gatatu na kuria irathakirwo mwena wa Kakamega kuria umuthi mbitika cigukorwo cikaire uru timu ya Agoro Sare makorwo makirorana na timu ya Horof nayo timu ya Kirigari marorane na timu ya Shanderema na St Anthony makono mwe kumuthana na timu ya Dagoreti na Matiliku marorane na timu ya Sereni. Unateke? Tugithie na mbere ni ati thutha wa gukorwo na maumirira mega imathiro-ini ria kugata tigiti wa kuingira finals na kuhotana, timu ya Kenya marahotire ukorwo makimatha ngoga ya dhahabu na silver ihenya-ini ria mita 1500 mwena wa arume na mwena wa nyarari mundu witwo Nancy Cherop arafuatirwo ni Mukenya ungiwikaine ta Janet Chepkoech, na guo mwena wa arume Josephat Sang arakorwo akirumirirwo ni Andrew Kipto. Uganda is entered. Here comes Daniel Williams of Australia making a comeback later on there. Come on. She goes. Is she gonna make it? It seems most likely. Oh yeah. We may very well have a record being broken there. With Leela Belcher of England taking the second position.
Na mwiroreri wa Muthingi TV au niho tugukorwo tugikirira gaturumo mohoro maitu matha ici ngatho cia mwanya kuri we wakorwo kinyitanira nanie ngatho cia mwanya kuri andiki aitu a mohoro aria makorwo makiruta wira munene gutigirira mohoro maya makorwo maigukinyira na njira iria yagiriire. My able producer mundu gwitwo Mark Ndwati, my camera ready mundu gwitwo Beth Orodumwe na my director mundu gwitwo Tabi. Thank you so much. No mbere yandikiririe gukorwo ngithoma ndumiriri ciganona guko mwena wa Facebook mundu gwitwo Cleophas Kangethe ekuria mwena wa Thuguno. Thank you so much. Mundu gwitwo Njoroge Peter ekuria mwena wa Nanyuki. Thank you so much. Mundu gwitwo Beth Karis onake ikijira auma mutambo ni mundu gwitwo Chalom Kenya. Thank you so much. Mundu gwitwo Vinkle Muthi ekuria mwena wa Kirinyaga onawe ndumiriri yaku ni ndakorwo ngimiamukira. Shaibu SNR, thank you so much. Mundu gwitwo Macho, asante sana. Wanjohi KE na mundu gwitwo Yvonne Mogure nyothe ni ndakorwo ngiamukira ndumiriri cianyu thii nambere na kwirorera Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema giai na mahinda mega. Ritwa riakwa ni Waitherero wa Njoroge.